Miyeng tabiri basingko ahan magtada binita tanam nong sabagaloy na kurumjari. Hosik pawdamasi maroy pawpijari. Kuki militant sing numay kapsula koda BSF jawana masire Assam Rifles ki percent anya sopan nangkre. Khwaramban tekhe apun bai masing nangasi dagi numin humni sinthale pagi khongjang samsingkre. Manipurda tholi beira ngasigi yanna luba background leirambani madu ekhoina yengsinpham thoi haina marjilum kamchana phongdokre. Loyana Kuki militant sing kathokidabadi masdagi hena sawa Iran tholokpa yai haina Narendra Rajikumana haikre. Mapung aba pawlo birase ngase so makhatana state force amadi central force ki combined team na Sandal district ke thinga phai area da Kuki militant sing kathokpagi thabak chathakre. Maduda nakalani ki marata akan mamongda nowai kaknakre. Nowai kapna baduda BSF personnel ama sire Assam Rifles personnel ani asopan nangkre. Thaudo da laikidraba BSF personnel adugi maming Ranjit Yadav Sahi Kunthataru Constable number 0820100906 Apokpa Mahendra Yadav Kawi Kankinar District 24 Pargana North West Bengal Gi 22 Sugatpara Dagini Mahak Sero Practical High School Dalaiba Mizoram Dagi Lakpa 163 Battalion A Koigi Jawani Hairi Thaudo Kuki Lanoba Sina Sero Kudum Sansinda Lairo Madung Marang State Force Singa Takhaiduna Amuk Loksalaw Madung Sero Kulungak Senaba Sangnakiba 163 Battalion Gi BSF personnel Singa Nongalamday Pung Marirom Tarakpa Matamda Sero Dagi Thinga Phai Village Ki Lambida Patrolling Chatnaba Casper Gari da Samsilubada Hairiba Mafam Adu Hek Yobaga Casper Gari Dagi Kumtharakpada Kuki Lanoba Singa Kanghautna Nowai Kapsalakpadagi Pudakta BSF ki personnel adu mafam aduda laikidabani aduga mafam aduda ngak selamba Assam Rifles ki personnel anina asopan nangkibani laikidaba BSF personnel adu sniper nomaina panjana laikidabani hairi laikidaba BSF personnel adu ngasi ayu pungda tongta waduaida Kalsing Lamdong dalaiba Jivan Hospital Kalsing da pukhalakuna tofam thokpa formalities sing pangthoklaba matung postmortem dama ayu pungda minipun tabada Imphal gi Jennings Hospital da pukhalki postmortem toromatung airport da Chief Minister N Biren Kaf and PD Minister Lesan Temsu Sindro Kalsing SG MLA Mayang Lambar Rameswar yauna BSF amadi Manipur Police ki DGP amadi makok thongbo officer singna ikai khumnaba ulaw madung mahaki ponaphan lamdanda pukre Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, Government of India ki makhada Autonomous Organization ama oriba Navodaya Vidyalaya Samiti Zalairiba Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV ki 2023-24 ki class 11 ki admission test online ki kuthangda JNV ki website www.navodaya.gov.in da May Kunchamathoi Lisingani Kulumdoi Pawbada registration tawhanduna July 22 Lisingani Kulumdoi Thanjan numita selection test tawndaba matam lepre Manipurda JNV Taramathoi hangi adubo hauze Manipurda oiriba phibam masina internet ki kudong chaba laitabana vidyalaya sida mahai tamningba mahiroising online ki kuthangda selection test yaunaba registration tawbai kudong chaba laitabana Manipur state ki oina class 11 ki selection test asi yaunaba online ki kuthangda registration tawnabagi matam June ki tang kun lisingani kulumdoi phawba sangdokle selection test tawbagi matamdi ahomba leiroi July tang kunithoi lisingani kulumdoi da adumak oigani haina Navodaya Vidyalaya Samiti ki commissioner Binayak Nakuyek Pina Hadarappa Char amana hairi Amaromda Jawaharlal Navodaya Vidyalaya Singda academic session 2023-24 ki class 11 ki selection test 2023 yauningba mahiroi singna online ki kuthangda registration tawnabagidama Deputy Commissioner Imphal East ki Orongpata laiba office da ayupung 8 makhai dagi nungchil numidawaram pung 5 phawba latuna internet facility phangba
yagani haina Deputy Commissioner Imphal East Khomanthem Dainana Kuyat Piduna Thadorokpa General Amana Haidi Hanagi Union Minister State for Home Affairs Professor Maijilum Kamshona State Asi Santi Amadi Mahusagi Punsida Hanjilhanaba Lamdamasa Leminary Bus Section Kudimanga Honda Minashi Haina Pondorakli Mana Makata Kibada State Asa Tongan Tongamba Jati Kangup Namatam Kayagi Mamangi Punda Leminarakli Handak Toliba Todo Asina Lamdamasa Pandaminary Bus Jati Kangup Kudinda Second Piri Todo Asi Manipuri Itihas Telehoragani Housing already bad people must assume Haslat Taba Hengalatuna, Manipuri territorial integrity does sound of Kudom Tibulay. Stairs the peace somebody tranquility broke the Vidama, Lamda Masala Batang Kudimana Kusam Naduna, Matik Chaba Waration Puratama Honasi. Housing Power Center Madista Government, Stairs Mahusagi consider Halatnaba Makan Makayagi preventive measure locally. Aduga. Toli Bayrang Asi Maite Yamadi Cookies in Marada Toko or in a Udi Adubo. Masigi Yana Luba background Lerangani Haiba Ehana Kanja Yamadi Madu Equinix in Pamtoi Hainasu, former Union Minister of State for Home Affairs Professor Maijilum Kamshona Hondaraki. Refugee Hajilak Sanki Basi, Web Ahum Maris or Avani, Yamavani, 1950, the year Lapasina. Second time da 55, 56 da yam chao lai matang da 1960 da 70 da 80 da matam da web mayam lak pa se machine problem hoidna leifam chafam da ching da orso mun so leiki ba problem ya ikon phajana niyom chana solve to ki daba phajana sin ki daba kitang wa ki ba lei hena loi madu sarkar na soigena soiba wadi natte historical development makhal mani migration ka so maramudna sigma problem khar lai hana dagi Ani Subda Muka, Ekoi Manipur State Kiwana, Handak Laiba Sarkar, Mamangi Sarkar Aduna, NRC Gomasatasi, Migration Lapu Web Sing Doctor, Ariba, Nobo Masakan Pasi, Hagumat, Dimansu, Piatoki, Sarkar, May so Sinki, Konaki, Adusa Lushin Daba, Aduso Asawako problem money. Yam deeply, young mother car problem the Hajabani and I would say, except without on what to area Sinati. Masih deep rooted yam na lay base engal kaya yam lay base poppy ki plant ki question khang de deforestation ki wa khang de adu di encroachment ki khang de immigration sin Manipur da yam sele ko khang de sin sum puno se yam tung koi na la ni mata government na center na so Manipur na so politicians na intellectuals na yam kop na khan ba masangi Su Taunariba Kuki militants in a Singamadi and Pakatainaba Lojing Loyang Yam Sinda, no my capsula but the Rimu Sikiba, Payamana, a sopan and Kibatogo, Adu Yadin the Pondo Nasi. Koyaman Kaita Yapun by Mas in Masidagi Hoduna, Numi Homizata the Bas in Tarle, Pagi Kongzang, Masidagi Hokre. Koyaman Kaita Limas and Asintar Leptuna, Kongzang Sansin Kibadagi, Kuntat Lanshibaga Manaki. Loyana, Impani Tonga pumps in the family bar street vendors in the zoo, Kongzang Nasibus Sobaladuna, Petel Pamdakide. Loyana, Quaramban Petel with the family bar Dukans in the Susobaduna Dukans in Hamnakide. Kongzang Duda Saruyakiba, Imas in the Pondaluna High, Masing Asima, Kuki militants in Asina, Lojing Loyas in the Lady Bar, Mate Singa, Atamana no makeups and Betty Todo Kayazatara Parsina, Stayasida and Duleta the Bapiba Mohele. Isa isu reversing na Lojing Loyas in Masatuna, Awabla Sarujaduna Lantenaraga, Aikoina, Kaitel the Pamduna, no Kate the Labor Arta Carino, Maramaduna, Aikoi Kaitel Pamising Amatoina, Bunsinduna, Masigis in Talepa, Kongzangazi, Samsin Bani Hainasu, Fondoki. Tungda Masi protest over the Saruyaki Imasina, Paraman Kaitel Yakovida, Rally Chatnavahonaki, Adubo, Ulisna Tenduna, Rally D. Jalan Kijay. Sugunu amadi Seroda, Kuki militants na yung kay may tawa madi akan mamong dalandarak liba sida ngak sa liba miyoy sinidama Kangabok Patri Makalikay Manandere Liba Club Ahum Tabaton Social Welfare Club Popular Youth Club Rising Union Club ki yumthong kuding magtagi amadi lamlong laikay mayapay near Airtel Tower Imalgal Singna ang mga maputok harap pasing tautum Hawaii Sengway amadi paisa All Tawal District United Club Organization members simi kutanda kusina kre. Matin kusina bagang Marilena Saruk Yakibi Nupi Amana Haikibada Kuki militants na landarat liba dugo Tawna Lay na mayo na riba miyoy singda ang matin panduna Makoy Tawna hap na bahonabani Wa
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯈꯨꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯥꯏꯒꯠꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯨꯗꯗꯅ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯔꯥꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ कांगलुकी इरांग मरम ओरगा लांजेनरपसिंगिदमक खांगाबो हायर सेकेंडरी स्कूल दा हांदोलिबा रिलीफ कैंप दा यूथ एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यासदो खांगाबो पार्ट 1 ना चाना थना पोलम से मतेंग पिख्रे मैरा पाइबी यावना लेकाई मियोइसिंगना अंगमंगम मतेंग पांगदुना मतेंग असि पिबनी मतेंग पिबगा मरेना यासदो खांगाबो की मेंबर अमना फोंदोकिबदा कांगलुकी इरांग मरम ओरगा नेशनल सिक्योरिटी दा अकनबा सैतेंग पिरक्लिबासदा इंडियन गवर्नमेंट अथु मतमदा होजिरोइबा इरांग असि लोइसिनबिदुना मणिपुर की प्रजा मियामबु तंगदु लेताबा पुंसि महिंदा लाक्नबा होनबिनबा तस्लक्ली हौजिक मणिपुर थोलिबा इरांग असिदा कुकी मिलिटेंट्स नसि तथोहौद्रगदि मसिदा हेना चावबा इरांग अमा थोरक्पा याय हाइना ऑल वांगजिंग लमदिंग कायेंबिखो क्लब ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजर नारेंगबम राजकुमारना लेंगाना अथुबदा अकनबा अहेनबा मियें संगबा सेक्शन वा हाइख्रे ngasi committee for peace and integrity na sinduna wangzeng lamding kaithal da magai adomi mera paibi sing kaithal popam phambi sing yauna phamkiba wakat mifam da saruk yaraduna organization ge advisor narengbam rajiv kumar na phondokibada hauzik manipur gi wama myanmar dagi chin kuki gi terrorist sing hainariba sing yausenduna kuki militant sing na mitai risam miyangda nomai karsin na misina tholiba nupi angang yauna miyoi kaya khawang maikei sarai khangdena stable oido mong amada lanjana libasi yamna mong maril tadaba thamoi pandaba minungsi yaudaba thong amani amaromda misam miyang api sendigani haina miyamna thajaba thamramba Assam Rifles na miyamni thajaba dugi ona dainabada kuki militant singda Thompson bagi thawang asi hauzik makoi aronba agenda kari leibano haibadu khangdoknaba thido hongnabagi yamna matam charaba amani Central amasong Manipur lengana atubada ahenba miyeng sangduna Manipur wangmadagi illegal oina sangsaliba kuki militants ngasi tathohongdaba tarabadi hoziki lanasagi hena chawba lanjaw ma soidana thorakani haiba wafamsu phongdokuna lengaki puning jingsinki Masigi wakam pamanuda double engine marai ani longba India amasong Manipur government ki thong yaningde go back Assam Rifles poppy plantation si government na achubada muthapiu Manipura NRC kudakta sanahalu kuki militant singdagi su achubada lothoku illegal kuki migrant singda lengana action lokhatpiu amadi Central amasong Manipur lengana achubada waroisin puraduna miyamda sanji lehenbiu haiba placard sing Sina kibagaloyana palaw sing su lauki Assam Rifles ko china kena ngaku yene khalaga ngasidi ona tena bata bohoi na wena support option report amase behind the scene kari no koi gyan tadbam leiri masi je tido pama yamna right time ore aduna authority in the government the appeal tawjari madudi masigi intervention yam sun chawon bragadi asi koina segi ne am chawba achawba lana ma adu na tawba da masadi kongti mitang hangdra lone tholkani abise masi section over matok tagani habise thamjari aduna mayam appeal tawjari state government amasung central government please act on this May ahum dagi thokiba Kangluki Irang asna maram oidna hauzik Manipur wariba piba masida mija miyamu nga senbibagi mahutta Assam Rifles na kuki militant singa loina duna mateng pangsili aduna Manipur yampam kaya dagi Assam Rifles sing lothokpikro miyamna thajaba sutham thamdre haina thawal khetulaikai gi miyamna phongdorabli ngasi nungthel thawal khetulaikai gi apunpa amera paibi lup sing amadi club organization singna punna saruk yadna chamsingkiba khongjamaduda mera paibi lusimbi irom tampasana phongdorakibada kuki singna Mizoram da laininglabadi Mizoram da satpikho Manipur da Iran thon bigadu ekhoi santi baina hingba pami Manipur gi territorial integrity gi thugaina bahona ba yaroi Manipur gi ngai da kai ba yaroi haiki
मान मखादाना हाई लमदम सथोलिबे इरांग असी था अमा हेंजिलकली अदुबो मसी पाबदा वरसिनमा पुरकनबा थौरांग लेंगा असना तुमिना लेसिलिबा करिगिनो कुकी मिलिटेंट सिंगी हिंसा की थोंदा मैतै मचा कया अवाना असी अनाना थले युम कया मै थाखिबदगी लांजनरक्तुना अवाब कया मायोदुना रिलीफ कैंप सिंदा संगदफम लौदुना लेरी अथुबदा सेंटर मदे स्टेट लेंगा वरसिनमा पुरकट्रो फावबा केटुलेकाई इमाई बेन सिंह हनबलाइतना इरमदमगी माकनबगी दमक्ता तुम्बा चाबा खंगना होनखिगनी हाइकी नसिगी वकमी फमदा डबल इंजिन मरे अनि लोंबा इंडिया अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट की थोंग यानिंगे गो बैक असम राइफल्स पॉपी प्लांटेशन सी गवर्नमेंट चुबदा मुथबियु मणिपुर एनआरसी कुदत सनाहलु कुकी मिलिटेंट सिंदगी सु अथुबदा लथोउ इलीगल कुकी माइग्रेंट सिंदा लेंगा एक्सल लखपियो मदि सेंट्रल अमसुंग मणिपुर लेंगा अथुबदा वरसिन प्रोटना मियामदा शांति लहिंबियो हाइबा प्लेका सिंसिन नकिबगलोयना कोलाउ सिंसु लाउखी असी अना अवाना जे असुकी मतिंग मायोंग नदेबा सिगी मनुंगदा अखोजि लेइबा असम राइफल्सना माकल अनि gi mayai sida lepaga santai nagada hairaga moina misama khoda loina akolda oina wonsallaga leibireba ko maram asina asam raifal je manipur da asam raifal lothokpiyo aduga kuki militant sing da thamba su lothokpiyo kuki militant sing na tanba kuki len je akoi siaba sungam ngamloi aduna moi akoi manipur gi sakam kai ba sungya yaroiba moina Mizoram da lang targa di Mizoram chaloba Manipur da lang ka di moina Mizoram thabano ba akoi masi yaba sungam ngamloi ba akoi puna aduga arobda haizaling bade akoi gi hoji ki aswan awana tarba sida akoi gi iraisa kaya na mayum kai leijada ba iraisa kaya sina relief camp da lai ba se athuba matam da masa gi maram da halanna ba tangbu laitana hinga leiba ngamna ba akoi gi lenga asina athuba matam da sindiyo Wrestling Federation Sip Amasung BJP MP Bris Bhushan Charan Singna sexual harassment attack habegi waka chathabada asoba thodam no river wrestler Bajrang Punyana haikibada thangzegi numida waramda sanakiba meeting adugi matangda Union Home Minister Amit Shah wari shanadana government hairi Punyana makatana haikibada government periodic response asida wrestler singna pende protest lepagi wakam leite Home Minister Amit Shah haikibada aina masigi tokam thokodu tawchunu protesters in the WFI chief ki mathakta yamna tuna accept lokhanaba demand tawribani karigidama Bris Bhushan Charan Singh bu phajibano maku kansilaga thamlibano haiba wafam su thamki Ozera bada mara pam kana kijari Kuki militant sing no mai kapsula pada BSF jawana ba sire Assam Rifles ki percent anya sopan nangkre Khwaramban Taikar apun bai masin ngasi dagi nabin humni sin thale pagi khongjang sangsin kre Manipur da tholi beira ngasi gi anna luba background lerambani madu ekhoina yengsin pham thoi haina majilum kamshan na phongdokre loina Kuki militant sing ka thoki jabadi masdagi hena sawa Iran tholokpa yai haina Narendra Rajikumar na haikre ngasi gi dei pawdam pijaba mata masale sinjare me WBC